Padayon na nagpapakita hindi kalidad nga serbisyo ang Provincial Intelligence Unit han Eastern Samar Police Provincial Office. Ini ang kataliwan nga makuha utro ang hitaas nga pasidungog kumuta performer habugos nga Police Regional Office 8. Hailarom han makarit nga liderato ni Provincial Director Police Colonel Ernesto R. Macasil nga nadirekta nga pagdumaran hepe han Intelligence Unit Police Lieutenant Colonel Herbert Joey Grata nakuha na sabi nga unit ang gihataas nga marka nga 148.83 points. Ini nga score inbasaran administrative and operational accomplishment pati na intelligence operational efficiency tikang han Pebrero 25 tubdob Marso 24 ini nga tuig 2026. Ang nasabi nga kadaugan hindi rila basta numero kundi usa nga kamatuoran hanagot nga disiplina nga dedikasyon han mga miyembro han intelligence unit han ESPPO. Tungod hinihira na yan na nagsiserbi nga benchmark usuklanan han nga tanan nga kapulisan ha rehiyon. Kasumpay hinigin pasidunggan ni PD Macasilan Unit tungudan era exemplary performance. Sumalaha iya nakabot nga milestone han ESPP o PIU inbungahan maupay nga teamwork nga madigan nga liderato. Ini nga kaduugan inagsiserbi nga lamrag nga nagahatag hing kadasig nga tanan nga personahe han ESPPO nga usa nga klaro nga ebidensya han kapulsanan han PNP Patrol Plan 2030. Kanay panuyo in makapahamtangin mas epektibo di kalidad nga may integridad nga serbisyo publiko. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.